Karbi Longri Abirta longpens adap Abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hinpen adap kimi kadom bajreg do kadomt non Karbi Longri Abirta longpen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non Abirta thepi langpon esina Karbi Long kicho panglim khangnun jia phan pusi Karbi Long District Congress Committee lapan ki West Karbi Long District Congress Committee tum chelangsi West Karbi Long DC phan pin puralo pajirdam Anjang langso pathu klamlong BJP gang dang mai kang ni Durbagri AP tsia tumpent MLA Dr. Numor Mumint ami PK kaipon Kadhas dikom KSA lapan ki DSU tum chelangsi phereng ke mai kang ni Ghotirong sepilong Aug.8 ka jor bihak klembang tum raikom sa ki riding ka chingnang non buthot birtan ton pen lang panisina Karbi Long lang BJP tum nang charilo pupen ki prek jam asai kamalong sami ki chupanglim kilipi ke jokpen si haratum ki sungstong pon nang koklo leslabang so butha ki ritar libek nang ji pupen jokpen si Karbi Long District Congress Committee lapar ki West Karbi Long District Congress Committee tum chelang si kidam tang pai pai ni phai trok si ani Assam Governor phan pin puralo panong si West Karbi Long DC phan pin puralo pajirdam Lasopin puraluk pajirdam along West Karbi Long District Congress Committee amaipu Agostin hi Karbi Long District Congress Committee amaipu rotaning ti alesing tipi hemari kru lapan ki Congress along klembang pu bang phitum da chitong dun raikom be lapan great sontimung Karbi Long Abirta damlo ani sihat jong pastor rikarnita itu East Karbi Long District Commissioner fan same memorandum submit lo pinita ko puthot jointly West Karbi Long District Commissioner fan submit lo laso memorandum bangke nelitum District Council mate Autonomous Council arlo fund allocation ke wang ala so fund aputhak corruption department tina corruption konanama corruption do land scam pen chenglok for land pen chenglok agriculture scam pen chenglok job scam pen chenglok kadoga vela district council autonomous council under scam kakuri anke pini nelitum through deputy commissioner district commissioner fan pajirlo through governor of Assam lasi kewangji arni nelitum pini lasoa memorandum submit lo dodun joy pukali memorandum ki pipet pidet apit what is the action taken alang litum laso memorandum pidet apit koansi importance and ema la nilitum ta tarli ponji ako laso copy ke president of India phanda pajiri lapen ilitum Delhi long ke doan CBI punon ED punon kado gawe a intelligence bureau tum phanta lahai memorandum copy ilitum pajir dampo lasi kewang jiarni Karbi Long Autonomous Council under koan ma corruption ke claim rat phan openly nilitum paklang theknang ji ako paklang ko lasi kadogo be phanta Karbi Long rat phan chuningri pon je lahai tangka poisa ke Karbi Long rat aphansi ha state puno ha central puno lahai poisa ke ba lasi alang litum ke claim tap panglim tap labang ke chok chedet lasi kewang jiar ni pon so se litum East Karbi Long puno West Karbi Long jointly litum lahai aputha litum chesong pon popusi nang lituma thengno nang khan pon gardong Tim Karbi Long atompen Karbi Long angkang Prexam constituency angkang along semi BJP kang dang mai kan ipon chimin mepina son thak thaksi BJP Surupathar Mandal Committee atumpen patir pi ponsi kedam tang pai pani phai troxi ani lakhain ko rahini Surupathar MSC consensus ke parapon hanjang langsu pathu klamlong BJP kang dang mai ini pon labangsu BJP kang dang mai kan ipon along sami APRC Congress lapren ki ka prek party pen bangsuri ki thomsu se ara tom BJP long chepok dun BJP Surupathar Mandal Committee Maipu Selarson Rong Pipen Kachepahem Pupon Amailong Alihiman Pen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing Ingling EM Sulcho Rongpar EM Mudhuriya Dekal Pukont
ia mudram lekthi MSc sangpi kadom terangpi MSc Sarbont Kumar Telenga Board Chairman License Engleng lapan ki BJP long klembang pubang pitumda chitong dun Sarbothar MSc Consensi hanlo ki binailo Kaching thura sayamo sami RDP ponpo lasi non ke wang jibang ki black topping atau workers lampi ponje phan sami priache global lompens long isom ponpo lapan ki sinasing lekthi habe timung anpar sami khoiterang arong sami kisung ke boy ke do an sami prabjin pent RDP pon si kaching thura sai sami klempon pu si CM Dr. Tram rahang pent lamsak chipi pon bokojan prajipson rongpi Karbi Longri Abirta Congress pen PSLC Parliament Suri si abang kubang itu Organizing Secretary da Koning ki PSLC alang itu opini BJP party long support dulu lapen parta Congress Mondol Congress Chunban alang di Raju Asbongsi alang itu Congress party Mondol Congress pen open BJP party long tingkat no panggung pet na thai ben chuki lamta single ke hai no independent ben chenglok panggung pet ben suri si katon atum pinya ke PSLC Congress independent ben chuko ben si BJP party lo chuko that kali ali sina ko pani ga thelong ang suri ni sose Congress ben PSLC ni hai itu wala ko na ko ben apke da betai follow MP election that pen PSLC pen Congress na cepat tu, benap kian betai popo dan morjana konsensi benap kami bang suri ke thom, apai tu ye Congress pen, tapi ne PSLC tu na, orang tu dah Congress pen PSLC tu jauh pen siapa tahu, dia parti lo cepat, kasi orang bang ke asal kita kon asal si. Kacing tu nak suruh pakai konstituensial lah. Suruh pakai konstituensial lah. Ini aku nak konstituensi kita ini loh. 26 konstituensi loh. Ada tinggal siap loh. Situ orang kacing. Saya kacing tu saya. Bokosen MLA Mate Assam Deputy Speaker Dr. Numor Muminzabang Article 244A Autonomous State Aputhak Kaningzi ke chok chider Aputhak pensi Karbing long angkang prexam hawarang sabi karbiara tumpanta ning ang samsi sipaklang ponsi ning duk lapen ki ning ki pung pens MLA Mate Assam Deputy Speaker Dr. Numor Muminz ami phikai ponsi sodak pen rempon lapuson thak si lakha engkora chok Durbagri MSc Consensi ke Parliament Daihuri rongbong ghat along pensmi APHC party atumpen ning ang samsi sipaklang ponsi MLA Mate Assam Deputy Speaker Dr. Numor Muminz phant ami phikai ponsi sodak pen rempon Daihuri pen harthang sinar Karbi Longri Abirta Go back, Numor Mumin go back, go back, Numor Mumin go back, go back, no to namaste, no to namaste, no. Mumin ka dingi kala ton halo Karbiang long ke 244A ke hang ke ale velo busipu lanon ke dam tanga power don se me 244A yang se hang thulo pul re chiru chalap ko la se Karbiang long phan ke akelo se olo busipu da la pen 244A long bang ke alang pulo je da ke medical college putawe la pen engineering college putawe la pen veterinary college putawe la pen pilo law college hai ta we busipu da Sitame alang li Karbi Khay mate Karbiang long do arat inglong so arat tongphan alang li kapamanghu pusi nilim pudap athe alang li sini je 244A long bangke laha ki tok ang lake avelo bonta 244A yang te implement lo bolong ke hempe yang te litum long lo bolong te ladak hempe ka long si 244A lo si medical college punon engineering college punon law college punon veterinary college punon lakado ka we kenangi anda ladak si do perlo ladak ki litum si aron salam pon tok ang ke avete ma poi pesita lake la autonomous state 244A long si do lablo laki la to puthak alam ang ke alang li Karbi Khay phan joglu pu gitin pensi alang li non anta karinge bo lati piniar ni ke Karbi Khay tame joglu lelo lati ili tum thaklong lo ke dam tang election MP election hot amuni ke thaklong le tema poi pita vote ke an ma ke kam lati Karbi Khay ke
rona tu me so kal posi ing samjin per posi la tum ing samjin per si kedam tang da vote jok lo la pen ko ana vote ma ipechel si kelong la ke kado vera ta sekrong prong lo la si non MLA ke hai MLA ho bang ke ipechel si hai de gi pusi nil tum la da ke la khadam thip lo ayane langdam lo pulang tum tribal munilo bonta non ke alang le anti tribal bisalang tam pudam nang kokpo la pen pini kar biang long ke do BJP kar be khai tum antame alang li ke pini pen ke anti kar bilo ke alang li chini dak lo la pen ajok ke kar biang long ke 244 e tame mumbin pen ajok ke hang hello la pen long ka long lelo pu ke ka do be BJP long ke do kar be khai tum la chini pen lo la sini kar be khai tari tang lo ke dam tang son ke kali lo pu sin tum matha da la halo ni tum pini me khai ta la halo tuliram rong hang ithe nat tame mumin kan nge alam alang li ninge je chok che mumin nang kan nge 244 la son kali tu alam da ninge je ithe da ninge je la so posin tum ning duk si alang phanta ni tum me kai pon lo tuliram rong hang pan me kai pon alam te ke la halo la pe himonto biso sorma alang pan me kai pon ke la halo super state pu ni tum pan lampar tum long lam kan nge posi ni tum ning duk si la so alam ke pini apor alang phanta me kai pon lo la halo Kedam tang pai pai ne pai trok sia ni kat has di gomt DSU lapan ki kesing long photum chelang si kesing long photri pe sai hem long phereng ke mai kani pon bang so phereng ke ma long pan alang li tum pin kaning je pon ateng ki bogozen MLA doctor numor mumin ke aphu bin claim that lapan amida claim that atheki autonomous state ke hang dam hot pen smi ridak ra chipidun lo lapan non aphi bang ki autonomous state ke hang bang ki mithang ja kong chipa boblu pusi kaning ji thurong la so buthak si MLA doctor numor mumin bang ki Karbi ratum han dia chuhang wek nangji lapen dia chuhang hitik bangki ka chisong sabi ington ti lapen ki prexam hawar long sami me phi kai pon bom silang pusi kesing long phot tripi tum pen sodak pen pachini pon Tindak aku tindak namunin. Lasi komentu ne kalang le artikel 244 nangji komentu ne kalang le artikel 244 ke hang le re ka ni jeda lo. Lasi no doktor lotang kalang le chini pame nangji. Lapen tak alang le sitame kompen ni to vice president ki posona taksi dile to mapu sitame do kompen ni ki puang ni tak dengar puda dengar jalalo alang le dak hemprek nangji bu kena ke signature kena pido sitame akonon kan ye chu bangke hemprek ke hang le re artikel 244 ke hang le selang le to ni ye chu lotang te nili to kamatha bangke alang le no doktor to sitame alang le kamatha bang wan tong ke le ramne bangke nili to kamatha te bang alang le ramne de masong sini to mandar Tiba karbe khai atu makdiman dak dimasa tu bena danglok dak karbe ngom pinangan na organization pensame pinangan ani kan mesame tum hemprek ke hang ile tum pinangan ile tum hang labang so hemprek ka joine pinangan jam kita dolo labang so hemprek ka joine pinangan are ruki sonan ka dolo labang so hemprek ka joine a hemore ka chikai ka dolo labang so hemprek ka joine ladak kichi ge jama me dilo la se ho haya sentiment ala ni buti pamirang ji non ala ni chini ne pin mesela ni lason kan je protan kala penil to kan same isya sentiment ile to bang so hemprek ha mo pen same labang so sentiment ile to bang sina choteng lo mate ile to makai hasmel ni lang ro so si bande basi doktor no ngomongin na phake nile tum ahin de ke pini bang ile to condemn lo ala ni so dak pen mate prapchin pen ile to malang bang pachini lo so dak malang bang pachini lo je ala ni ile to matian chawe ngompo jong si dia chahe protan te nile tum same pamu pen pen ki posona taksi nile to hamra general committee da harabara general committee la penda to bukada general committee KSC besame ala ni pasame me chimi kai bomo basi mo ala ni jong si dia chahe ti bang ke nile la sum la bang se activity so bang ke ni to malang phane condemn bombo la pen jong si ala ni jong si dia chahe protan te nile tum ansu si same thidung ka tisong same ni to tisong bonan kok ko la si nile tum ala ni pasame ala ni kan hi ki chokchi apu tha bang ke praptin pen nile tum phat la pen dak la karbe anglong ara apa same dia thangbe nangji jong selang dia thanghi protan ansu se si thidum ka tisong la pasame ni tum tisong bonan kok ko la selang ni la bangso article 244 amendment ala ni dak politis ki patu ala ni lahai kama thata do la sini tum ta buji tum pame nangji ala ni ala abidu tali tum theglo ala ni kachini ne pele kan je gale ala ni ingne ging mesela tang dak kan je protan theli tum hang lang ro ko selang do Basi hala bang so di mang lipu karbi arat tum same karbi lo arat tum same lipu matha tum pamenang ji je alang li apu dong khai ngoda ne mate apu dong kama sathe thera lo de sitame labda alang li itu mak karbi khai tum sentiment alang li chini ne dar pota hai lo basi alang li same abang so kan je bang ke chokche abang so lam the bang ni chen bang ji sini tu pini abang ke dak peni tu so dak peni tu mang pasme itu alang ba pachini pol basi dia bang patin mela cha alang ko Tapi itu kata sama bangke, dia tu being kolompe, alang lepas sama ni bisa minta kai bombo, tapi itu being kolompe.
Guwahati rongsupi angkang Dispur Police Station ke parpon angkang along pan semi Aug.8 kacu nam lapan kacu jortum abhya ke klembang atum semi phone pen kacing kipent social media along ke viral de aputhak semi Dispur Police Station salong ke do raikom sa ki atum pen ke do chok to ajoy nepen lapan kritar le pasiding ponsi ke dam tangarni semi Aug.8 kacu nam lapan kacu jor abhya ke klembang atum phan semi raikom sa ki atum pen kritar le pasiding ponsi Dispur Police Station ke parpon angkang Jaya Nagar angkang along ihum guest house along pensi bang please supin su lapan ki bang athom sor su tum phan pajok pon long lo laso puta raikom sa ki tum pen spreading pon secretary le pasiding pon bom lo আপোনাৰ হৈছে কি যোৱাকালি মিডিয়াত বস্তুটো বাজিছিলে আৰু আমাৰ তাতো খবৰটো আহিছিলে আপোনাৰ জয়ানগৰ ৰেশমা নগৰত যোন বেপ্টিছ ইন বুলি যিখন হোটেল আছিল তাত কিবা অনৈতিক অবৈধ মানে হেৰি প্ৰস্টিটিউশ্যন কাৰ্য চলি আছিল বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ তাৰপাছত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ তদন্তকালত আমি সেই মানে লজখনৰ আপোনাৰ যোনজন অ'নাৰ হয় যিজনে পৰিচালনা কৰে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আমি টোটেল একিউজড মানে এতিয়ালৈকে আমি ধৰিছোঁ 4জন আৰু 3গৰাকী আমি ভিক্টিমক ৰিকভাৰী কৰিছোঁ আৰু এৰেষ্ট কৰা মানুহকেইজনৰ নাম হৈছে বাপ্তি হাজৰিকা তেখেতৰ ঘৰ হৈছে গহপুৰত জোনালী চৌখাম তাৰপিছত ঋতুমণি গোহাঁই ৰাভা আৰু ৰিয়া দাস এওঁলোক হৈছে একিউজড আছামী এওঁলোকেই গোটেই বস্তুটো পৰিচালনা কৰিছিলে আৰু তদন্তকালত যদি আৰু নাম ওলায় আৰু আমি চাম কিন্তু গোটেই কথাটো হৈছে কি তেওঁলোকে আপোনাৰ যিবিলাক মানুহে সেই সুবিধাটো বিচাৰে ছাৰ্ভিচটো বিচাৰে সেই মানুহবিলাকৰ লগত মানে ছোৱালীখিনিক মানে যোগাযোগ এটা সৃষ্টি কৰাই দিয়ে আৰু তেওঁতো নিজৰেই গেষ্ট হাউচ আছে নিজৰ গেষ্ট হাউচ বা বেলেগ গেষ্ট হাউচ বা য'ত যি যেনেকৈ ধৰণে হয় তেনেকৈ তেওঁলোক মানে যোগাৰ কৰে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত এইখিনি ওলাইছে গতিকে আমি 4জন আছামীক ধৰিছোঁ আৰু 3জনী ভিক্টিম ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু খবৰ পোৱা মতে আৰু ভিক্টিম আছে আমি তেওঁলোককো ৰিকভাৰ কৰি ল'ম আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ম তদন্তত আগবাঢ়ি যাম আৰু তদন্তকালত যিখিনি কৰিবলগা আছে গোটেইখিনি কাম আমি কৰি পেলাম tangte not atapa birtan makilan sikang ton paniglo lasina earning sam birata le puthot chitong pon chilona cardom